kwene bere wish kijba go mishala ke jen wo charam dana lere la kalat ke spel mayo chaje yen go badana yen ke jban je dinga jelar me ka ban madana chiro ladba e wichin bini mi bana je nyok mo kwen kona gor jen wo jinder je nyok nas ko ken dire comment dire subscribe mi jira man jidit kade notification bell dire je twan go de lerin content bano ko gwas be de kan chamala shukaje re ler kana me man ko LinkedIn ata danan chirik chiku toga je ke ta dan wori kamo kan kamarem kana rodian re wi kin juba kan gwasa me chimal jedeten ban jeling General Gabriel Doblam gen deputy chief of staff kan defense force SSPDF South Sudan People Defense Force kan janba chief of staff ka South Sudan People Liberation Army ka SPLM mayo alo jen akwere rewde ka bila ka defense force ka jen akwere nyam ka lartin ko lalat ka SPLM mayo pin Dr. Yomachar na me jen ana gurno de yen lingwasame me yen gija chala do ne ko na yena South Sudan security forces ay kone ala national security kene ko na yan gude me na me amen chala gwasame ko yena na cha yana wajana connection kuma dan le rode they will can answer ko shi de yiki jishan bor she can which nana tinde SSPDF din mala de kema yadit sha wajin cha jadak dorin cha jadak ala wajan chalke waya radio matre we kan nasir cha dagan walle jishan bor ka shanga mon ka pay dio kron kina dangraw ni dangraw ni ci na mo ci jasba ni ci non ka ku makir yadit ci kan shugoro no be kanir konti la spele mayo be kan ka shanga mental gatet ko en SSPD am ngai kana gwan me shalat ni din konti la local community ki hali me ci kan demand lat kan no go ne ni unified food no charge lo ki mi yadi ngai kona re jonga titine ke nin titi chinata ko lat ka jelong no shi kirma yadi canje kujin odong abde gwasda kite ka korm de tuok andam na jinji korje ju to kana saran wala to gror nan pan wadi mo chadi ni SSPDF chagar yaw ka dor ka chawaje chaje kap ka chinje jen borba shemai ti chaga kap ka SSPDF no mo chalo de che jaga jajek chigan gorno biken spele mayo biken kap biken kwarkan biken ka kap ko dong de karwaj ke jijen bor ke kwai gumana le rode ba man ko nala dir ge tama wa manador rima chati la Dr. Rima Char vice president of South Sudan mala ko respele mayo wa dor ba jen chaji gol netin kon tilla dini SSPDF ke tin kon tin pin kin ma yadit na me ba ge na tamare we ka South Sudan tinere wani gan gorno an wo right kan ke lurai General Lurai Kong Ramadana Lela Kalat ke SPLA dung kim yadit ke SSPDF wajan tel michalar no dana yen kana kwara SPLA mayo tel michalatan no shi kana office den ki bukta bi kana gag no cikana gorno dongo rai kana ko da kan lela kan kala na won da me je dana shalat kata dana shirye mai chawlan ke je ko ga manan do da lat be je kwen kwasme ka to English General Gabriel Doblam, the Deputy Chief of Defense Forces for the South Sudan People Defense Forces, or SSPDF, and Chief of Staff of the Sudan People Liberation Army in opposition or SPLMIO, is alleged to have been arrested by South Sudan Security Forces. Lam Gabriel, the SPLMIO force spokesperson, confirmed to Sudan Post. However, the SSPDF was supposed to issue a media briefing this afternoon to address the allegation, but it was later adjourned by the spokesperson General Lurai until further notice. Again, sharing a chicken with no de Karaja Wale, Kodegana, Latmana, Leroda, and Kumas Pelemayo, do no charge look, SSPDF, she can look on Lelkan, Kidena, Recommana, Leroda, Revikuba, no Revikuba, Tin Security Meet, Tietan, the Major Nanago in Mayakel, and Banajikum, but to command bye. Bia Kamal Kanwar online TV channel ke jan gwas mendera normala kana san konti yang ka wai de gwas me aler paling gwas me re ga dana je tore